Hello, Assalamualaikum. It's your boy here. I'm Ed. I'm Jay. And we are from UXC. Podcast ini ditajakan khas oleh Beans and Bites. where you can get your cravings Satisfied. Alright. How are you, brother? Alhamdulillah, baik, brother. Nyari dengar kerja jauh-jauh rabak juga. Kerja tak rabak mana lah. Oh, itu semalam. Kerja tak rabak. Tapi ini okey. Semalam tu. Semalam all the way kat time All the way kat time, bro. Fuh. Panasan, bro. Lecak semalam. Tapi bila time kerja tak rabak, cuaca pula best. Kan? Tu bangsa minta apa tau. Balik rumah, sweater weather, makan Kan? Maggi. Syok. Kau apa khabar? Alhamdulillah, baik. Tadi kau pergi physio kan? Semalam lah. Semalam ke? Semalam. Semalam. Hmm. So how was it? Like shit lah, bro. Like shit. Intense, bro. Pasal aku pergi sports. Aku kan pergi sports physio. Aku dah tukar apa. So more intense lah. Okay. Ada kira more on machines, more on machine workout. Sambil ada some massage therapy. Gila babs lah Syul. Lepas saya. Gila babs. Dia punya massage therapy dia kira semua at the point yang the surgery was made. Hui, sakit Syul. Dia lipat kaki kau. Dia urut. Lipat tak sangat. Dia punya, yang aku punya tempat jahitan tu, pasal masih stiff tau. Masih stiff, masih keras kan. So dia macam cekup lah. Dia cekup. Dia cekup habis dia macam pusing up and down. Alamak, aku cakap engkau. Aku macam nak pump je dia punya muka. Betul. But overall, kau rasa ada beza tak bila kau pergi all this physio? Ada. All this semua? Ada. Ada. I gain back my strength, my muscle semua. Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. I mean, that's good for you. Then kau punya daily life, kerja semua, up down semua. Sakit tu tetap ada, tapi it's bearable lah. Bearable. Tak macam yang time baru-baru aku baru start masuk kerja balik kan. Tu memang jalan a few meters je dah memang nak kena cari tempat duduk lah. Rabak tu. So, So, I want to know, kau strength kaki sekarang macam mana? Macam kanan 100%, sebelah kiri macam mana pula? okay, kalau nak out of 100% aku punya kiri is 70-80 lah. Dah kira dah boleh dapat dia punya strength kan. Pada aku, once aku dah dapat aku punya strength balik, kira aku dah boleh buat apa-apa lah. Alright. Tapi not as aggressive as before. Yeah. Healing process lah. Tapi kau dah start main bola kan? Takraw pun dah kan? Futsal, aku kirakan senang cakap, both I call it happy hour lah. Main kira pasal aku, engkau tahu Tapi kau happy hour pun kau score juga. So, Kaki dah tak playing out pun masih bola. engkau tahu apa, aku punya orang kalau pasal apa tahu, kita kalau kerja, perlu kerja is lain. Perlu sports is lain. So aku punya orang kau tahu apa, every week, yang previously every week mesti ada takraw apa. Betul. So bila aku went for surgery, after that recovering period, aku tak perlu sports, gelisah duduk kat rumah. Rabak kan? Gentle. Habis? So aku rasa almost 3 months lah. During recovery period, almost 3 months aku try main futsal. Try main futsal, kira main happy hour lah. Janji, tapi tu dapat peluh baru rasa sedap. But kau maksud of happy hour tu dalam berapa minit tu kau main dalam padang tu? Taklah, kita 3 gol. 2 goals 10 minutes lah. Okay. 2 goals within 10 minutes. So tapi kalau winner stay lah, tetap winner stay. Tapi tengok lah, kalau the first game aku try jog round tu. Jog round dah tak boleh, biasa lah jalan sana jalan sini lah. Tak sub pun lah. Alhamdulillah tak lah. Pasal, I mean that's good lah. Kau punya momentum kau nak try to gain back kan. Pasal aku tak push apa, tak agresif kan. So aku don't really, kira-kira not looking forward to sub out lah kira. Alright. So let's talk a little bit more before kita start the story. Let's talk a little bit more about our sponsor. Kasih jerang shout out kau meh. Okay guys, do support our sponsor Beans and Bites. Diorang ada jual epok-epok sardin, epok-epok kentang, epok-epok sayur.
tahu bergedil dan lauk pauk lah. Betul. So korang follow dorang dekat IG, TikTok, Mints and Bites. So korang can get the latest updates on what's on their menu For the week. for their main dish. Yep. Macam yang last yang kita pergi pancing tu kan, the apa dia, mains was roti kirai. Roti kirai with kari ayam. Yes. So macam gitulah. So korang stay tune. Once korang follow, dorang akan most of the time akan live dekat TikTok untuk buka pre-order for their main menu. Betul. Then kalau for epok-epok, dos goreng-goreng lah, epok-epok tahu bergedil, korang boleh order. Kalau stok ada, rezeki korang boleh dapat on that day atau the next day lah. Other than that, kalau stok running low, korang nak kena pre-order dulu. Yes. So harga dia for epok-epok 12 piece for kentang and sardine, 12 piece going at $10. Right. Epok-epok sayur 12 piece going for $12. Then kalau korang nak epok-epok yang dah digoreng, additional $2. Right. Then for tahu bergedil, aku lupa harga dia berapa. Korang boleh check daripada menu lah, aku lupa lah. But guys, daripada epok tak ada bohong-bohong ke. Mami Kasum pun kalah guys. Because epok inti dia daripada hujung ke hujung memang jam pack. Yes. Pack all. So epok-epok dia almost palm size lah, almost slightly smaller, tapi okay lah, kira kan macam aku, kalau aku makan 3 keping pun dah rasa kenyang. Yes. Aku favourite sekarang dia punya sardin. Tapi pok din lah Pok din, betul. Pok tang dia pun not bad. Pok tang dia pun not bad. That time kau makan time editing Yes, betul. Kan? Okay. Okay, surprisingly aku terkejut bai. Kau imagine kau receive kau apa? Aku bawa pukul berapa? Aku collect was petang. Aku makan dah pagi buta, kau tahu tak? Dah pagi buta. Yalah, pasal kita balik pukul apa? Tengah tunggu hujan stop lagi. So bila aku tengah editing, aku nak makan tu, aku was expecting dia punya dah soggy lah. Surprisingly dia masih rangup lagi. Masih crispy kan. So you know this kind of panggil apa panggil macam mana macam apa dia? Tepung dia punya cara masak, everything, dia punya bawa apa panggil? Sakutan? Apa-apalah. Sakutan apa? Tak, aku Sukatan lah sial. Sukatan. Sakutan kan. Sukatan dia kan. So, you know, professional kan. I mean, benda tu boleh last sampai malam. Tak ada nak, you know, need to reheat. Kalau nak reheat pun boleh. Macam aku malas. So, aku just buka from the packaging and just makan. And still shook. Tak ada edit ke. So, guys, let's go on to the show. Alright, so cerita pertama. Okay, pada malam ni kita ada 2 cerita. Alhamdulillah. Cerita dia cukup panjang and interesting and also scary. Itu yang important. Alright, so Yasta, maybe you can just kick off from for the first story lah. Okay, boleh. Okay, kita start lah. Alright, silakan. Bismillah. Assalamualaikum Abang Next Cooking. Waalaikumsalam. Dah lama aku nak share satu kisah yang aku sendiri alami. Sebab aku memang suka gila dengan Jasta baca cerita. Wah, steady sia suara dia. Dan reaksi act tu epic bro. Buat aku meremang walaupun cerita aku sendiri. Kau suka cara aku baca cerita Pada aku macam epic. Macam biasa je kan. Kigu je lah kita. So ini cerita aku. Okay, by the way guys, cerita ini dikirimkan daripada Afiq. Yeah, alright. Okay. Malam Jumaat dalam pukul 12.40 pagi, aku naik bas terakhir dari Commonwealth. Bas kosong, sunyi. Hanya aku dan driver. Tengah jalan, bas berhenti dekat satu bus stop yang lampunya rosak. Gelap habis. Tak ada orang
tapi pintu bas tetap terbuka. Dan masa itulah seorang perempuan naik. Rambut dia sangat panjang, basah menitik. Baju putih dia koyak di bahagian bawah macam dah lama diseret dekat jalan. Bau melur naik tiba-tiba, tapi ada bau hanyir. Serius, aku tak tipu. Perempuan tu tak tap kad, tak cakap apa, dia jalan dan duduk betul-betul belakang aku. Aku tak berani tengok, tapi dari pantulan tingkap, aku nampak kepala dia sengit macam patah, rambut tutup muka. Lepas tu, dia berbisik perlahan. Kau boleh nampak aku kan? Oi. Overnight cooking. Nafas dia sejuk macam ais dekat tengkuk aku. Tiba-tiba driver brake kuat. Aku terhentak. Bila aku pusing, kerusi belakang aku kosong. Tapi ada kesan kaki basah dari kerusi itu menuju ke pintu bas. Driver pandang aku dan cakap perlahan, "Kau nasib baik, Dik. Malam ni dia turun awal." Sejak malam itu, aku tak pernah naik bas terakhir lagi. Assalamualaikum dan terima kasih baca cerita aku. Harap Jasta baca. Dan Ed, jangan buat muka seram sangat. Begir lah. Lah. Wow, Commonwealth Commonwealth. Jarang-jarang kok cerita datang dari Commonwealth. Kan. Tapi the thing is, knowing about Commonwealth, you know, then kena-mena dengan dia ada neighborhood around there lah, like Commonwealth dan ada Tangding or whatever, Queenstown semua kan. Memang tempat tu orang kata well known for all these entities lah. Yes. Commonwealth yeah. Pasal tahu aku kalau yang cerita yang bas-bas gini semua yang dekat Lim Chu Kang ni side. Lim Chu Kang ni side. Tak sangka pula bila datang dari Commonwealth. Wow, interesting. Wow. Tapi interestingly, kau selalu dengar macam the western people always cakap ghost got no reflection, ataupun easy said vampire example vampire tak ada reflection. Tapi you know, western being western kita dekat masyarakat, you know, Nusantara lah saya cakap, tak pernah believe in anything of whether entity ni akan ada reflection atau tidak, akan ada shadow atau tidak. Yang kita semua percaya is matter of fact dia orang jejak tanah atau tidak je. Betul. Dengan lagi satu orang cakap hantu ni mana ada shadow. Ya. So yalah, tu interesting dia. I mean kalau in real life kalau letak kau nampak, kau tengah jalan kau nampak benda ni kat luar, depan kau, not really depan but few meters away, takkan kau nak pergi pusing belakang, kau nak tongging tengok bawah kelangkang kau, nak tengok kaki dia. Betul lah kan? Tu soalan legit. Berapa banyak step, so habis takkan kau nak pergi sampai macam dekat-dekat ada shadow, tak ada So senang cakap, be it betul atau tidak, baca je lah. Simple as that. So macam aku pula, you know, aku tak tahu whether benda ni betul ke tak ke. You know, so as a precaution, just baca. Just baca the basic surah apa yang kau tahu lah. I mean on that spot lah. So you know, just to be prepared then later lah or nothing lah, right? Senang cakap, kalau kau tengah jalan sorang-sorang, kau dah rasa tak sedap hati ke apa, baca je. Tak salah pun. Just baca. So yalah, that's the first story daripada Afiq. Tak cakap duduk mana Tak, dia cuma cakap dia naik last bus dari Commonwealth. Menuju ke mana pun tak letak, tapi kita just take it as Commonwealth. Commonwealth can be Clementi area, can be you know, even kat towards atas kat town area, maybe never know. Okay, so tu adalah cerita pertama kita yang dikirakan oleh Afiq. Yep. Alright, so our second story,
dikeringkan oleh Lin. Lin. Yes. Go lady. Alright. Okay, let's go. Assalamualaikum Urban X Cooking. Saya Lin. Setiap malam saya dengar podcast korang. Wow. Alhamdulillah. Pendengar tega ni. Dia cakap pergi Okay, saya suka cara Jasta baca, steady and slow burn. Oh, lagi. Dan reaksi Ed tu paling part seram lah. Kenapa muka aku garang ke? Huh? Muka aku garang ke? Kau kira ada punya game face lah? Adalah. Muka aku pelawak siap. Okay, so let's go to the story. Right. Saya ada satu kisah. Tapi ini bukan cerita orang. Ini saya sendiri yang kena. Saya dengan 3 kawan. Sean, Farid dan Aboy. Pergi jogging dekat Bedok Reservoir malam-malam. Kita semua pernah dengar cerita tempat tu. Tapi masa muda lah. Kita anggap semua ni kelakar, macam tak wujud gitu. Dongeng lah kira. Dongeng lah. Tengah jogging, saya nampak sesuatu dekat sembarang tasik. Satu figure berwarna merah berdiri kaku, tak gerak langsung pun. Tak goyang walaupun angin tiup kuat. Aboy pun jerit, "Oi, siapa tu?" Tak ada jawapan. Sean suruh lampu telefon. Mana ada load. Depan muka je yang kau nampak. Kan? Jauh apa yang nampak kan. Masa tu benda merah tu jongkok perlahan-lahan, macam nak serang. Tapi kepala dia tak bergerak langsung, masih menghadap kami. Saya terpegun bila kawan-kawan saya pusing dan jalan. Saya tak ada di belakang mereka. Saya terduduk dekat tepi air. Saya ingat saya menangis. Tapi saya tak ingat bila saya mula menjerit. Saya cuma ingat satu ayat yang saya ulang. Dia cakap dengan aku. Dia cakap dengan aku. Dia masih kat belakang aku. Uish. Tapi masa mereka jumpa saya, tak ada siapa pun. Tapak tangan saya penuh dengan calitan merah, macam kuku panjang tarik kulit saya. Oish. Keesokan hari, saya tak berani cerita apa yang saya nampak. Saya cuma pesan pada Sean, itu bukan perempuan, itu bukan manusia, dan dia sebut nama saya. Sejak malam tu, saya tak mandi malam bila seorang diri lagi. Short ni simple lah. Talking about Bedok Reservoir. That's Macam-macam cerita ada. Banyak suicide lah. Suicide cases lain. Murder ada lain. Apa lagi? Orang buang barang lain. Yes. So tempat tu dah jadi macam orang panggil grim hole lah. Pasal most of the story yang dekat Bedok Reservoir is always the woman in red. Kan? Most of the story hurt lah. Sampai those paranormalist keluar kat sana pun, diorang pun mention pasal this story about the woman in red, you know. Kira dah popular lah kat sana Selalu tunjukkan diri agaknya. Tapi for Chinese belief. Kalau dorang commit suicide wearing red, it's for revenge. Seek revenge. Kan? Yes. That's what their belief lah. But untuk aku, this thing
jin being jin, diorang boleh menyuplai benda apa-apa yang orang takut, apa yang dalam fikiran kau, diorang akan just manifest themselves as the entity in your mind. And stuff like this. Bila orang keep saying about the entity in red, this thing pun naik shock dia takut ni lah, dia takut kira kan hantu baju merah gini. Dia manifest diri dia as a lady in red. See? But aku believe pun all these suicidal cases kat situ aku macam got this hinge lah, rasa aku lah, macam diorang ni di-psycho untuk ke sana, untuk bunuh diri kat situ sebagai tumbal. Kan rasa macam gitu lah. Like right after a few years, dia takkan pernah back to back. Right after a few years ada satu case, dan right after another years lagi ada satu case lagi. Kirakan macam those who have those type of suicidal punya thoughts, macam that area mesti fikir sana. So benda ni being jin, confirm dia got this power to control human thoughts, mind on this one. So bila kau dah have this suicidal thoughts, benda ni pun suka. So daripada kau bunuh diri kat blok kau, what think kau hantar diri kau kat diri aku, jadi aku boleh makan kau. Kau tak pernah terfikir ke macam itu? Kan. Kemungkinan lah. I mean, this is my speculation lah. Not the apa yang aku rasa lah. Yalah, ni aku speculation je. Aku pun tak pernah terfikir, tak pernah terfikir macam ini. Macam why must it always be there, Bedok Reservoir? Kan. Takkan pasal nak cakap apa ni, tengah trending. Sialah, takkan trending orang suicidal trending je. I mean that place is meant for for people to commit suicide. Macam orang masa dah down in life, rasa nak commit suicide kan. Macam itu dah rabat siap. Macam Bedok Reservoir is the place. Tapi yalah, those cases bukan one or two, banyak cases. Banyak. Since dulu dah memang banyak kes. Dan daripada orang panggil Bedok Reservoir, kalau dekat belakang lagi bilang ada Tampines Quarry. So the Tampines Quarry pun sama. The same masalah. Orang pernah lemas dalam. Tapi if you want to talk about Tampines Quarry, it's hidden inside. That one different. Ini open to public. Bedok Reservoir ni public access at any angles tau. Even though orang boleh pakai, can get a rent for this kayak. Yes. Then just pedal kat situ je. Imagine one day orang tengah kayak, tiba-tiba body timbul. Maka traumatize orang tu. Body timbul lah. Macam ada satu member aku, tapi dekat North East lah, kat Punggol. Dia tarik body tu tengah pancing. Tarik body? Dia tarik body. Rock to sway. Dia tarik body, tu ada call polis lah. Masalah saya kat Punggol. Benda paling swing kau tarik apa? Bawa pasal pancing ni sekarang. Pancing? Tak ada lah. So far tak ada lah. Kain sari lah. Kain sari. Masa kau tahu lah, India sembahyang selalu buang kat laut. Selalu kena macam gini Itu je lah. Other than that, nothing lah. Nothing much lah. Itu lah benda yang paling, can we call it sway? Tak tahu lah Pasal dia setakat macam India sembahyang punya ni apa, macam sehari gitu. Untuk aku pula, aku rasa macam aku punya sway lah. Ingat ikan lah, ada take tau. Ada take tau, rod lah gini tau. Tapi yang aku retrieve tu bukan ikan, tapi bunga orang sembahyang tu. Bunga tu lah. Pun sembahyang punya benda kan. Tu lah. Yalah, this kind of thing you never know. Talking about fishing. Kita punya topik on cerita seram dah habis. Talking about fishing. Mana kita nak pergi besok? Right, pada malam besok. Malam siang hari besok. Pagilah. Kita akan ke Changi.
kita akan ke tengah laut. Tengah laut Changi. Untuk apa? Pergi memancing guys. Boat fishing. Sekian lama guys, aku dah lama tak pancing boat ni. Yang apa tahu kan tak pancing boat? Last aku pancing boat bila? 2018. Before COVID. Before COVID. Lama tu. 18, 19, 20, 21, 22, 23. 7 tahun. Lama gila. 7 tahun Lama gila. Aku dah lama tak pancing boat. Usually kat darat je lah. So yalah, aku looking forward. I mean, I'm really excited about this boat fishing punya trip. Not putting my expectation high. Kalau ada lah. Kalau tak ada lah. Rezeki ada. So yalah, apa-apa pun aku mengharapkan Jasta jadi man of the match. Supaya aku boleh tarik dia ikan. Aku pula. Ramai lagi English kat atas boat tu. Tapi aku still believe in kau lah. Rezeki tak ke mana. Pasal kau pakai barang. Boleh relax. Ini pakai barang kan? Relax lah pakai barang. Last pancing pun kumpau apa. Mana ada. Aku ni actually masih tengah recovering from coughing. From sakit lah actually. So kalau korang rasa macam suara aku macam a bit sengau ke, ataupun terbatuk-batuk sana sini apa, harap maaf lah Aku tak perasan. Aku live lah siap. Harap maklum lah. Alright. So yalah, besok kita akan adakan this boat trip, fishing boat trip yang diorganiskan oleh chef Angli kita, One Bear. Dan yalah, dan founder of ZSG. Yes. Dan a few One Bear members lah. So macam Ed cakap, we don't put any high expectation. Ada rezeki ada, kita cuma boleh usaha. Betul sekali. Ada rezeki, alhamdulillah. Tak ada rezeki, cuba lagi. Cuma aku risau one thing. Example, kalau wet weather, macam kita boleh proceed. But the thing is, during moving off tu, tu pandai-pandai boatman lah. Cari stick shelter lah. Tu during the movement, ombak dah macam mana, all this. Because kat laut sekarang, previously aku kat Tampines, then dia punya angin kat atas bumbung tu kurang ajar lah. Pasal you at the highest point apa. So even though kat highest point, tapi bila dekat laut pula lain. So aku boleh roughly estimate agak-agak like angin sana confirm boleh lagi double atau triple ataupun quadrant, whatever lah. Okay, so far aku check weather forecast untuk besok. Cuaca, the weather seems fine, alhamdulillah. Hope apa yang dia letak dekat dalam forecast tu, it will stay that way. But yalah, benda ni bukan Tuhan but yalah, aku just hopefully tak hujan. Yalah, maybe like sunny and bright, but plus windy, even better. Kalau sunny je memang aku syok lah. Kompor. Memang aku dah cari satu benda lah. So kompor. So yalah. Okay, maybe besok ada a bit of content here and there lah. Maybe lah. Kirakan please don't expect much. Pasal kita pun akan busy memancing. So kalau ada a bit of free time tu, ikan tengah tak makan ke, insyaAllah there be a bit of content here and there. Ataupun maybe live, kita tak tahu. Maybe it depends kalau ada deception, we go ahead with live. Kalau tak ada, then just do pre-recording lah. Tapi kalau betul live, kira tu first time kita pancing dan live. Busy sangat atas boat. Tripod nak kena bawa tripod kecil Tripod kecil pun boleh. Tengoklah macam mana. Kita tengok macam mana. Tapi apa-apa pun GoPro penting. Betul. Footage. GoPro, neck collar aku semua. Nak cari balik. So kalau tak ada live, insyaAllah ada some snippets, short content untuk korang. Okay? InsyaAllah most of the contents will be Jasta get tak ada fish lah. Ramai lagi kat atas boat tu. Okay? Alright, so that's all I think for tonight. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di masa depan. Just doa for us, the best for our podcast. And also don't forget guys to follow Mints and Bites dekat diorang punya socials, dekat TikTok and IG. Mints and Bites, MINSANDBITES. Yes.
Dan kalau ada sponsor yang ingin belajar kita, korang boleh email kita dekat urbanxcookingsg@gmail.com, urbanxcookingsg@gmail.com. Pada korang yang nak Kau nak nyak siapa? nak ataupun mengingin untuk mendatang ke kita punya studio untuk recording ataupun nak mengantar ataupun mengirim story korang can just email kita dekat urbanxcookingsg@gmail.com ataupun korang can just WhatsApp kita dekat 86460636, 86460636. And also don't forget to follow kita punya socials, TikTok, IG dan juga YouTube. Follow and subscribe, guys. Tolong subscribe kita punya YouTube, guys. Ui, apa tu? Tolong subscribe kita punya YouTube, please. Thank you. So that's all for tonight. And with that, aku Ed. Aku Jay. We are from UXC. Assalamualaikum, man. Ciao. Bye-bye.